Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, ibagam tuman ka ni Marito yang nga umay dito tersinak. Wan, Ay, saan nga imay nituyang tao dito tersina maray? nabayagan asaan kanay. Naurnungan dito inlistak nga ichismis ko kanikwana. Dito yung man tinang nisuratak o kita o. Ay, insurat, mauditanot ba? Ay wala, kasapulan na maichismis ko amin dagito kanikwana. Malabay ang maray, tayo bagak tuking kwa na. Di mo liplipatan, wan. Nanggag mo, timbagak. Wan, nangagaw. Apay, anya ti panagkunam kanya, tulang. Kasanaw, kit saan ka mga mingad sasaw? Da ngarod kaya ti mapan makichismais. Ano dahi ta tihiling mo, dahi ta mapan makichis. Chismis. Idi saan itan? No kasta, saan mo na kaya timapan makichismis kadagiti ko kumaray? Na umaakaw na makichismais. Masaduta kaw na makikaruba. Sa peado ka no, istorya ni Mari ko anang king ka. Oray pay. Nagado dita pakichismisan na. Siyak pa'y maitayaban na. Apay ngayang Kyle, saan mo't lamal malpasan ti trabaho ni Auntie dito'y balayaw? Ay, bay-bay am ata kagagagatan na. Trabaho la trabaho. Ay, nagagat nga ron. Yung kamot nga mintulungan Apay atulong hak. Bay am nagtrabaho dito'y balay. Tapno di na mapanunot ti makichismis kadagiti ko kumarina. Aywan na niya. Sapay nagado ti madamdamag ko dito'y barangay tayo. Na, anya ka na kita. Kaya't mo amaman. Wala! Amum ka dito istoryain da. Nagtaray abakit kan lakay dita abagatan. Sino na kita? Ay, ibaga mo na. Ni Uncle Mike. Chismusa kan sama tayo. Ay, istorya mo kit din. Ichismis mo kanya kung tapno maamwa. Ay, bana. Inka makichismis ka dagiti ko kumarin. Ay, masadutak. Apay amasadot ka. Ay, jakmot ngaminan makikita ni Marito yang amapan makichismes. Apay, insardeng nagaya mo ti agchismis. Padakmot siguron amasadot. Sabagay, nasaya at kidya. Tapno malpas amin at trabaho iti unag ti balay. Ala, agluto akon. Ay, ingka man kit di gumatang iti Ricardo. Simmadot magtan ni Mariba nang nga umay makiis-istorya dito. Unal. Ay, anyan di mapaspasama ka na diti ako kumarek. Tol ti mo makiistorya kanya kat saan dan nga umay. Talaga nga uray ni Marito yan, kahit saan nga umay makichismis. Ay, saan mo ton? Diyak sa mo ton maichismis na giti inlistak. Ha? Nakalista ba? Yay. Ikaw Mabalin ang maamuan na giti inlista, kagawan. Na, intrisado kan sabot, Kapitan. Chismis ko naman. Kunak man no umay ka gumatang. Bay amaw, na ita ipagpagatam ni kumari mabanak. Ang chismis na makidi. Nagbayagan ni Uncle mo nga imbaon ko amapan gumatang iti Ricardo? Nang ibaunam kan kwa na anday. Di tatersena ni Mari ko anang Kat no nagasidag lang mo't tatersina ni Kagawad. Ay, Jack amo, no anya tinapasamak kan kwa na. No apay nga aging gaita kat awan pay laang. No kaya't mau, di suruta kantay. Sige man kwa rog. Ingka man laangan surutan. Tanay, aldawan kat Jack pay nakaluto. Angkal, di ka no ipagpagatang ni Antibanang Arikadaw. Ay, umay ka kwa Dadanggam na giti ichismis ni kagawad kwa nang. Na, katawa kami katawa ka ni Kapitan. Isumot lagaya masan ka pa nagaway. Tamakichismis ka, Angkal. Apay kindi na saan mo nagmayatag dengag iti istorya ni kagawad. Uray nala i-aksyon-aksyon. No. Nadiskubre nga men, aday tati may sa paglaing Ti agchismes. Ay, nagag mo ka na. Ay, sige man. Umayak mamatag dingag iti chismis yaw.
Sige kagawad. Istorya ka manin. Anya nga mitay nagsardungan tan, kapitan. Ha? Anya nga minan. Sus, inalipatak mo din. Moy? Katawa kayo katawa. Saan yung matgam nga mo tikat katawan niya? Si Kaman, kapitan. Mabait lang. Lagi pakman. Talaga kadiasaan mo akayat ti mapan makichismes. Tuyan. Saan ko naklangarudan? No kasta nga raw, tsak ti rumuan. Rumor ka lang. Baring adda masalaw ko dita, mabalin ko apakistoryaan. Ay, awan lahilig ko kadagitan. Kagap-gapo da kapitan ken kwarog dito tersinak. Anya ti may da inaramid dito'y maray. Imay da nakichismes. Nay, no kasta, inununanda ka. Apay, umay kamat makichismes. Winah maray. Kano ni Marito yung kimahilig iti chismes. Sanitan, masadot ka nun nga umay. Isumot lagayam asaanan nga umay. Kay, anya kay ti madamag itangal daw maray. Ay adua, Ay kay rugyam nga ruden at istorya. at amin dito yung notebook nakalista. Ay kay ukagamday ta notebook mo na. O gasong nga ang kahil di inistorya ni kagawad ko anang. Makapakatawan niya. Uwan ka rin. Aging kita katawa pa lang. Nakakatkatawa mo't namin na talaga dahil di nga inchismis na. Abay, ay tayo Kwarog ni Antim. Ay, Juan. Ayan da impagatang ko arikado kan ka, intay. Kwarog. Ayan na kay. Ricada, ay, nalipatan tan sa tigimatang anggal. Nalipatan nyo aging matang. Ay, mano nga oras kayo ijay. Nagbayaga ka nagururay. Awan pa'y nagatang yaw. Ay, ni anggal nga main. Pabasulin ako. Kadno kinagayat mo tinakichismis. Ura si Kaman. Ay no, naungatak no kastoy ang mabisina. Ha? Ha? Ay, sus. Anggal, nakagamit ibalunat ni Antay. An mo mga dayta banang. Pangbalunot ko kada kayaw. Anggal, makataray ka kadipay. Ay, uwan na. Nukas na nga raw, tumaray. Hoy! Apay nga itakalaan. Anya ti urasan. Apay adamagam kanyak at sikat at dariluna. Sumip ngotan. Di mo pa yun malagip ti agawad. Why na nagmet ti makichismes ko ni Mari Kuanang di tatersina na. Nagado ti inistorya na. Daytay tante aramid mau. Ti makichismais. Ay kitwin tadi mo magkayatay, di siya kag. Sinublat mo matang ti sigod ngar aramida. Nagmayat gaya matalaga tuyang. Adaw ti maamuam nga istorya dito'y barangay Kabildatan. So nga agsubliak tumanay nintong bigay. Adak manan maray. Nagsapakamutin nga umay gumatang ka ba dong? Kinintugo ko pa yun dito kapik at tinimpla ni tuyang ka. Takayat ko amasapa nga umay makiistorya king ka. Kunak man no umay ka gumatang. Hindi niya ngay bitigatan ko maray. Ano kasta, denggam dahito ichismis ko ken ka. Sigurado akayat mo. Ay aguray ka Maria. Sakbay mo ngay rugay. Agigupak pampay iti kapik. Una yun dahito apa nagigop mo. Kapay. Anya nga di istorya maray. Amom kaday apag iistoryan ita dito yung barangay tayaw. Dagiti dua alalakay. Akinamat kaamat da iti balunaut. Sino da kita lalaki maray? Katpugduam Jay may sa lakay, jay may samat, barupay, kan ubingpay. Nay, kaslam amok ida. Amom ida. Di lakay nga ibagbagam, butyaw, nga kalkalbaw, maray. Ay, naglaing kan. Di may samit abaraw, ba? Wan. May salang matiamok nga ada iduldulin nga abalo na dito kabildatan. Asino day ta nga amam Ni Maribanang. Naglaing ka talaga. Ay, palakpakan ka man iti day ta. Kanji kinamat kamat na alakay ako nam, ni pare intay. Naglaingan. Kanji may sapay akinamat kamat na, ni kwaraw. Ay, si kanti ka lalaingan. Awanon makunakan ka.
Napugtok amin, maray. Ay, wan, korik amin dagiti imbagam. Talaga nagmayat to may makikismis dito yung tersina me. Adaw, ti maamuan nga istorya. Anyamanan ti oras ang nagawid ka, ah. Kay talati kanayon mo, damdamagin kanyak. Basta sumangpetak, ure amum lang aro din, damagan pa ilayang may. Mano nga oras mau di tarwar. Kasano ajak agbayag, nagado ti istorya kanyak ni Marikwanang. Adapay impapugto na kanyak kaya't mo amamuan. Jak kaya. Nagmayat da ito'y tuyang, naskin amamuam, tapakaibabay nanda pari inteng kenkwaraw. Pagkaibabay nanda, kayat mo pailaan nga istoryaan. Tapnoad addaa ama ibabay nda. Kita manday ta panunot mo si Kabadong. Panunutan ti chismuso. Into no bigat, sa bali mo timapan ko pakichismisan. Ijay might ayan ni pari inteng, ti papanak. Kwarog! Ayan, mau! Ay, saan mo abirukan ni Kwarog, ta inungtak ni Kwarog. Apay nga inungtam? Toltuladen na kangamin ang makichistismis. Oh? Apay, nasaya at ngarod ti kasta nga aramid. Pari inteng! Na, Adak, paray! Umayaman makichismis king ka. ay, ni pari badong. Siyak ti sumungbat, aguli magkalaang dita. Ha? Pari Badong, saanan ang mabalin ang makichismis ni Intay? Na, Tapay nga'y maray. Gapo, taado ti madi nga ipig, to ti pan nakichismis. Aya! Wen, naka-standby na ito'y balunot ko para kenkwana. Ha? Basit la kang malina, ha! Amunan ti pagbanagan na, Pari Badong! Unay moten tayo reklamo dakit din dagiti kabarangayan. Ha? Apay, kagawad. Dagijay kanu inchis-chismis ko at tao. Nagadudan samot nga main. Kat aduda talaga. Pudno ka di dagiti inchis-chismis mau. Manmanulaag ti pudnaw. Kaadwan kat saan a pudnaw. Uy, at dadagdag bawas na. Isumot lagayam, Ngayon reklamo da ka. Ay, diyak kaya ti agchismis. Aglako aklaangan tapno awan problema. Lumabasak pa'y maray. Kabadog, dumagas ka pa'y munta dito tersina. Ay, mapanak agbangkag maray. Apay, adamanin ichismis mo kanya kaya. Ay na, insardeng kaon. Tanay, nagado ti reklamo, may papankanyak. Kagawad akpay mat ka no, makisischismis. Iso nga ron ajak magkayatin ti makichismis maray. Pakadaksan mo gayam ti ipay na itibiyag ka. Iso mapana ko, nagbangkag. Ni Kapitan Enteng. ay bawal ti aginom iti igit ti kalsada da kayo atanaw. Da kayo't ada kayo ti mangtubngar iti daytawan. Aw, nangagyaw. Sumbatan yung mata ni Uncle Kao. Nangagmimat, kapitan. Naawatan nyo matang. Aw, naawatan nyo ka na. Awaran mi nga ron. Naawatan da ka no, Uncle. Ay makadlawa ko na. Ah. Apay adag itila ang tanod mo ti sumungsungbat. Nanggag mo ti imbaga, kwaraw. Ha? Naawatan. Ha? Ibulsak na ito ginatang kong arak maray. Narigat ay, nung makita ni pare Inteng. Ay na, basta saan kayo nga agiinom dito igit ti kalsada. Kaya nagmayat na ginom dito igit ti kalsada maray. Tila mo yung parit na ito, kapitan. Saan gamin ang nasaya at akitaan nga da agiinom dito igit ti kalsada. Kahit sa dino nga ruding nga ito pag-inuman may. Ijay saan na makita Ahay, madulami. May mayat, no ado ti makakita. Tapno ado ti umapal. Di mo samot patpat yan tilintag tayaw. Jak mamate ang may patungpal na ito ni pare Inteng. Isupay mo ti kunam. Wala mo kaon, maray. Waraw, sa dino tinagdapuam. Ita barangay haul. Miniting na kami ni Uncle Kao. Anya kanumang nga iti ibagbaga na. Dadya bawal ka no ti agiinom iti igit ti kalsada. Amom ni Uncle Mau, ipagaklaan king ka na. Awan ti mapanunod na nga ibaga. Iso nga kumkompormen ti sasawin na. Kasta ka day, tatabataw. Wayne, anya bawal-bawal. Ti tanto pa'y kabangibang nga barangay. Agi inaw, nagiti artag, di tatinga ti kalsada. Ha? Tanga ti kalsada? Kahit Wayne,
Ijay da, nga aging ga mabartag da. Uy, nagmayat man no kasta. Mala, umay ka, kuha raw. Ah, sa dino ti papananta, eh. Makikita da ito nakabulsa dito yung jacket, daw. Wow! Arak na ita. Way, umay ka, taginom da. Kasanuhay no makita natan ni Uncle Kaw nga gininom dito igit ti kalsada. Ay, kat makita na lang, anya ko ma. Nungayong tan na ta. Di ka kadiagda, nagwaraw. Siyak, ti makamaw. Agsyat ka na. Up. Ay, saan ka nga talya-talyawan? Isat mo kideng. Danag mo na. Ayan! Enteng, saan ka di abawal ti aginom di ta igid ti kalsada? Kitun met. Ammom no asino dagiti nalabsak nga agin inom di ta igid ti kalsada. Ha? Sino da? Dakwarog kan ni kumparim abadong. Na. Mayat ti panagsinsin nanguda nga agin inom. Ay, makapong tutak na Ay, agkat-katawad da pa'y Kasla ipaspasikat dati pa nagin inom da. Ang mumet ni Kwarog, bawal ti aginom iti igid ti kalsada. Kat ni kumparim abadong, ammo namut ka de. Apay kita sana ka no naglaing dayjay ataw. Ay, awan, inteng. Panagkunak, saan da kan apat-patsen, dagiti kabaranggayam. Marituyan, nakaturog maten anak ka nga ni badong mo dita naginuman da kan ni Kwarog dita igit ti kalsada. Na, diyak ka mo anapan manen nakiinom ni Badungkaw. Kunak abawal ti aginom dita igit ti kalsada. Ngam inawis na matlata ni Kwarog kat duwada ang naginom. Iso nga ingdayawi da ni badong mau. Wan maray, inak iyawi dun ta nakababain kin ni Kapitan. Hoy, sino ka mang pilpilit ang mangyawid kanya? Na, kita manday ta. Gapo iti kinabartek mo, dinakpayan am mo. Siya ni tuyang mo. Tuyang ba? Hadaya mamamukha tuyang ka. Na, siya ti asawam. Ay, baruak pay. Nagkunaking ka nga da asawak si ka. Nana. Na, hoy, si Kabadaw. Inton maminsan, saan kan nga ginuma? Makabawam amain. Ibasan na ka. Agawid ang arutan. Agawid ka na may sama ito marayakan. Na, tatim marayan. Hoy, Badong! Dinak itarayan! Ay, mare, kita ang dapari badong kan marituyang. Kamkamaten matan ni Marituyang ni Kabadong. Ay, dayta ti epekto ti arak iti may sa tao. Wan maray, mapukaw mo ti limbong ti panunot mo. Sige, marituyang! Kamakam ni badong mo! Ay sige, Kabadong, partakam ti tumaray! Sige, taray! Ay, sus! Ay, matinagsamot Ha? ni pari badong iti kanal! Ay, wala na! Kabadong! Kita Ay! na ita kanal! Matnagkan! Natinagan, maray! Ay, kita man tinapasama kanya. Nagdigos ako dito nagbangsit a kanal. Basol mo siya kati ko sila pa mo. No saan na kumakinamat-kamat, saan na kumanatinag. Basol mo, tanapan ka nakinom. Ninalaki binaybayan mo tayo. Sige tamakita na ka ni Kapitan. Kasanon nga. Ay sana ka mabutay. Tapno ibagaking ka. Ipakitak pa kidi ang gininom kami kanikwarog di tayo igit ti kalsada. Ingka matyawidan ni Kwarog ang nakaturog ijay rabaw ti lamisaan ang naginumanda kan di kumparim abadong. Hay, sakpay kat alaklakayanan ti manghiyawid kun kwa na. Kat, kaanakam nga rod. Nakababay na makita dagiti tataw. Isu nga rod nga ingkayawidan. Kaya nyak makunambanan. Mabalin ko nga ungtan ni Kwarog. Ay, nausawan ka din. Damagak man. Kwarog! Ay, nabartag ka pailaan. Nabarto ka kaya, may. Saanin ang nabartag? Saan mo nga ungtan? Bagbaga amlaan. Ay, wunan niya.
Kwarog, makaong ungot akon. Tapay mo tanggail. Enteng, kunak met abagbaga amlaeng. Saan mo nga ungtan? Ay makaong ungot akaran. Nagtagkan ti ulo na. Ne, apay asyak ti pangibagam iti daytangay. Ni Kwarog Na, Anya, ti basol ko tanggail. amom abawal ti aginom iti igit ti kalsada. Ang nagshot kayo payla ka ni Pare Badong. Ijay paimet masungad. Kababain ka dagiti nakakita ka na kayaw. Kasano daytan? No tuladen na kayo dagiti tatao. Ay namare, makakatkatawa ka nakakita ken ka amang kamkamat ken ni Pari Badong. Nakita maray. Ay nakita mi akan ni Marikwanang. Uray gayam na bartek ni Pari Badong. Saan mulat ta makamatan? Ay, jak nga ron nakamatan. Ngam natin nag-ijay na bangsit a kanal. Word mare, nakita mi ti nakatinag na. Isaw tinakausawan na maray. Ngam napamulat tamanin nakinom kadagiti artak. Di ta igid ti kalsada. Kapitan, kita taglawlaw mo. Ay, ungarod kagawad. Agiinom amin dagiti makitkitak iti igit ti kalsada. Nakita da nga may nakabadong ken Kwarog anaginom idi na minsan. Isu ati mulat dan. Ay, ungarod. Nay, kadadya manan ni kabadong. Nay, makiin-inom manan. Ay, iyay ayam na pa'y ti arak ipaypayapay na. Ay, ingka man kasarita. Ay, unman. Ingka ibaga ken kwa na abawal ti aginom di ta igit ti kalsada. Ammo na lang aruden abawal, aramidon na pailaag. Sanak pa na bartek. Isa karga niya pa iti anak to ibasaw. Puno niya. Punuan nyo ka no? Pare Badong! Sus, ato ni Kapitan, masinig dito eh. Tumaray na yan! Ano, apeto pa rin kayo kay. Siga magayang pare. Amom abawal ti aginom iti igit ti kalsada. Way, namok na bayag daytan pare. Apay nga ron nga aramidom ay. Practice nga rin. Na, Agprak-practice kami lang. practice only. Hoy, pare. Practice only. Nakita mo dagiti kakadwak. Timaray da, hindi nakita da ka. Anya nga dayjay nga inaramid da. Di mo ibaga, practice man ang dayjay. Ay, won pare. Practice lang da jay. Ay, no kasta, pagmultaan ka. Ay, practice lang da tamod. Pare, anya. I-practice ko man kin ka dayjay alintag ti barangay. Ay, di na man angawon iti kasta pare. Sikati pagpraktisak iti dayjay alintag. Ha? Agmulta ka. Kita agmantila ita nga agprakti-practice. Anya timbagan ni Kapitan ken ka. Awan, Mike. Nakita mo at kinasarita na ka. Awan mo't ammo ka basol ko. Api pagmultahin na ngay. Anya, awan amaw, abasol maw. Awan. Adaya, ramid ko amad eh. Dayjay panagin inumyaw ija-igid ti kalsada. Apay, saan nabasol day ta? Practice lang mo, dayjay. Kahit anya ti ko na ni Kapitan ken ka. Pagpraktisan nak magkano a pagmultaan. Dayta ti bagbagak ken ka badong. Igipay laeng. Tuyeng, ada ka di kwartam dita. Adda, adaw ti kwarta. Apay. Ika na mamoy iti pagmulta. Ay, awan maitad ko ken ka ba daw? Ay, kasya nak mo tuyeng. Makamo kang agdiskitar iti pagmultam. Pangalang iti pagmulta kwarag. Multa? Pinagmulta anak ni Uncle Mau. Ah, Hada kwartam dita. Umuta nga mampailaeng ti pagmulta. pinagmulta na kamat ni Uncle ka. Kit nuray sakit pinagmulta na kamay. Ha? Pinagmulta na ka, Mike? Kinukanakan na ka. Awan ka no tikin na bagyan kinkwana. No adan nakabasulan. No kasta, duwatan nga agbayad. Pangalaan ta nga hindi pagbayad ta. Hindi tamot nga ro ti pampanunutak tataba daw. Kasanutan nga ikwaraw. Ay, jak amaw. Nagnag na kamot ang naggapo dita barangay hall, Kapitan. Ay,
Talaga nga inranta kinagnag na kagawad. Kaya't ko ang makita. No dapat agiinom iti igid ti kalsada. Awan moten makitkitak nga agiinom di taigi ti kalsada iti lasot ti maysa alawas. Urisak ba? Awanan ti makita, nakita nga aginom. Wen tamabuteng da. Ngamin, pinagmultam da kwaraw kan kabadong. Ay rumbeng lang dayjay. Tinubngarda ngamin ti paglintiga. Rugyan tayo ti meeting. Sige, Uncle. Kumplito kami na tanawd. Anda pa'y kadi makitkita yung nga gininom iti igid ti kalsada. Awanan, Uncle. Oy, sumungbat kayo, mate. Ano yung kapitan? Awanoy. Awanan. Sumungbat kayo. Tanay. Kalkal paskulang tinagbayad iti multak. Jakon kaya tagmulta. Di utol-tuladan ni Kwarog. Taure ka anak ka, pinagmultak. Ay, wen, kapitan. Saan niya kaya tiyag multa akas kini Chip Karo? Birikot! Ni Kapitan Enteng! Ay, kagawad. Kita am na ito'y baro at t-shirt ka. Na, aywan. Kagatgatang kanida ita, kapitan. Ay, anat panagkunam. Kabarbarong agpaisaw. Maangot ko kaut. Nalabaga ko naman. Kat nalabaga sa amot ti paboritom ako laor, kapitan. Ang bagay ka. Ay na, ay bagay mau, kapitan. Ay, timaraki ak matlaan. Ay karikaro ating maraki ka, kapitan. Ay, sus! Ayan! Sino ba dahi lumabas sa permi ang naglabaga ti bado na? Kuno ni Kapitan dayta. Ha? Iswaya, Wen. Lumabasak pa pari ba daw? lumabas ka lang Ay, kumusta nga? Oy, kumusta ka no kuna ni Kapitan? Apay, di ka man la sumumbat. Ay, kinasaya takbit lata. Ay, kita am t-shirt ko ka di pare. Oh. Apay dahi tag t-shirt mo. Kino ka barbaro? Uray ang utang. Nambarak kumangay. Barbaro lang Panawan kay nga rodin, pare. Marito yan. Wen, Kapitan. Way, nagawid kan. Na- Talag, paspasikat yan, ma'am. Uncle, Bakit? nagapwam. Di ta barangay hul Sa bali mo tinagnaam. Ay, limabasak di ta balay da pare ba daw? Ta indak impasikat ti baro t-shirt ko. Ay, wine. Kabarbaro nga agpaiso ti t-shirt mo. Ginatang mi ni Antim Idi Kalman. Di mo sabay linabaan. Apay alaba ngay. Awadin maikat jay baro nga angot na. Oy, dungdungwan na ka talaga ni antian niya. Agasang, katangan na kay ti kabarbaro at t-shirt mo. Kasta ko na iti apal ni kumpare ba daw? Kaya't namut ati agbahado iti baro at t-shirt. Ay, awam mo igatang na. Kawawa. Sige, Uncle. Paapalam kiti apaapalan. Ay, aguri ka man. Tapa apalak tumanan inton igatangan nak ni Antim iti baro shoes ko. Oy, agasam nga iti tapan ng dungokin ka ni antay. Apay nga inteng. Tadi mo matlaangan sukatan day ta t-shirt mo. Apay asukatak ngay. Kakaiso na akabarbaro. Manon nga aldaw asuot mo dayta. Bayam Ken aging gaita, di mo pa'y inikat tatag price na. Agbit-bitin di talikod. Apay nga ikatag. Nasayat kidya. Tada pamanagnak kabarbaraw. Ay na, inteng. Day tala agpaspasikat yan aramidem. Ay, sagmamanulaang mat dayta. Sangagasot. Sa nga gasot ka dyan. Titag price. Ha? Nagbalin matan asa nga ribaw. Mamin ano matlaan na yunan nga. Zero. Na, ay, pasikat ka at talaga. Ustaan tamare, ni parinteng, dahi ta magmagna, di ta kalsada. Na, adayo pa'y lang ng amumon nga isaw. Basta nakalabaga, isudaytan. Sa bagay, manon alawas aday ta nalabaga ti t-shirt na.
Sa painal daw, lumabas si Jay Balay amang ipaspasika di t-shirt na. Nangina ka nung ngamen. Apay, kabailan na yamit ti gumatang itinangina at t-shirt. Sangaribo ka now. Aha, di mamati mare. Uray kita to di tag price na. Talaga asangaribo. Ay, uray pa eh. Wala bilib ko king kuha na. Nay, paypayapayan na tamot. Ay, way. Sa pa'y nakaisan. Di na mga ron pagbagay. Nay, katagpayapay kalatan ah. Aha, pakpakawamot ah. Ang mga panunutin na, friends kami. Maray, nadasalud-sud ka. Anya dayta, kapitan. Dan sa maguran ni Pare Badong kanya. Taapay anak ko nam dayta, kapitan. Namin nga inisimak. Ngam, esos, di pa'y pumansain. Ah, kastaya. Awan mo't amok abaso ka. Ah, pasensya amon, kapitan. Ap-apalan na nga minday tanalabaga at t-shirt mo. Kunakon ka. Yak mo ngamin maigat-gatangan iti baro at t-shirt na. Igatangam kami, Maray. Dayta nga raw ti pampanunuto, kapitan. Bayam, ikarigatak nga igatangan. Tapno saanin nga umapapal kang ka. Gustahan ta, lumabas man dito'y balay ni Parinteng. Saan ka kadian naragsak? Dito'y kalsada, dito'y sangwanan ti balay, ti pagpagnaan na. Panggapok ang maragsakan ngay. Umaylang may tagpaspasikat. Apay ay akas talaunay tirurod mo kun kuana. Wain ta napasikat launay. Yak kaya't tikasta nga ugali ti tao. Kayat mo kadimot tinalabaga at t-shirt. Ay sanay, ibagan to pa day ta bating-ting at tultuladay. Nga main agudo nga kita. Kayat mau tay gatangan kamot itinalabaga at t-shirt ma. At daman la damagagkan ka, Maray. Anya dayta, Maray. Mano aya at t-shirt ni Kapitan analabaga ti ginatang mo. May salaang met, Maray. Ha? Kaya't mo asawan? Saan na asuk-sukatan nalabaga at t-shirt na? Ay, saan nga, Rod? Agungat met no ibagak asukatan na. Isumot lang nga, isaw. Di na paikit di kayat nga ikat ti tag price na ijay malikudan na. Isumot day ta tinadlaw ko. Numag na. Agbit-bit di price tag na. Yes! At nabaro at t-shirt ko! Umanay mo gayam kun ka. Kain, bagay ko pa. Inggatangan ka tapno saan mo nga apalan ni Kapitan. Siya kung ita, apalan na. Na, paapalan ma. Ikit mo na. Papaapalan na gayam, di papalak may. Anya kumangay ti ipaapal mo. Kat agpadpada kayumit iti kolor. Kunak nun ni uncle ko ti magmag na alakay. Si kahamot ngayam tataba daw. Apay, na-uncle mo lang ngayat, ikabailan na tigumatang itinalabaga t-shirt. Ha? Kaya't mo asawain. Kabarbarumot ita t-shirt mo. Tato mamati ka. Aday ka. Inruar mo matan ti tag price na. Saan nga ijay likaw, tiyan na. Dito isang wanan, tapno makita na daw. Manumot nga ti presyo na. Ay, kat basayam nga min aday ta nakasurat. Ha? Nagnginan day ta t-shirt mo? Manuti na basam. 5 kan nagadwa 0-0. 5,000 day ta, kwarog. Uy, agasom day ta presyo. 5,000. Asinaw, tinangingin na ti t-shirt na. Siya, wano ni Uncle Mau. Sika Sangaribo lang di t-shirt ni Uncle Kao. Sika kat 5,000. Uy, nagnginan day ta t-shirt mo, tataba daw. Mamati ka kaditi bagbagat. Nangingin na ti t-shirt ni Tata Badungam sika. Nagkunakan ka. 5,000 pesos ti presyo di t-shirt na. Ha? Nakita nga rin ti presyo na. Nakabitin pa lang iti sangwanan ti bado ni di tag-price na. Mamati ka. Pangalaan na ko maitigatang na itikas jay kang hinat t-shirt. Katiso mo ti nakita. Uy, kusla kaya't kumutan ti gumatang iti nalabaga t-shirt ko Nay, apay dagito'y nagado ang hilaw. Uy, day tamat tinadlaw ko antay. Madumot ang tingilaw dito'y balayaw. Hingam,
Di tamot lang aglawlaw ni Uncle mo ti Ayanda. Ha? Aywan Uncle. Si kalang mo ti mangilngilaw. Hay, di dakman papabasulin. Umadayo man lakad ako. Ay na, kita akwarog. Sursurutin da ni Uncle mo. Uncle! Surusurutin da ka dagiting ilaw. Nakitak mo't anak kasuot itinalabaga at t-shirt ni Kabadong, Maray. Ingatangak tapno saan nan nga apalan ni Kapitan, Maray. Ay, kasta. Ang mumatan ni Badong ka, Maray. Naapal at talaga. Kahit manungay mo ti presyo da t-shirt na. 50 laang, Maray. Naglakan. Ukay-ukay mo nga main. Isulaang mo nga, minti ka ba ilak agatangan, Maray? Nasaya at makit di tap na damat maipasikat na. Anya nga tanong na yung nakpay ti ado as zero na. Dahil ito'y presyo, dahil ito'y t-shirt aginatang mo. Tapay anayunam manon. Ninayunam lang arudang. Tapno nga ron ibagadaan ang ina. Sapay inyakar mo dita sangwanan din nakaisuratan ti presyo na. Ay, kitwin na. Tapno makita dadagaws. Ay, awan lat di kar aramidon. Binasikatan dahil tuyan. Ay, sos. Nagadon da gito'y simrek ang ilaw dito unag di barangay hall. Ay, abugan nyo man da kita. Awan damot itayawang ka, Kapitan. Itatasibang pet ka, adadamot taon. Dakmat inayaban da kita. Nadal sa naangot da, sinurot da. Asino nga, di sinurot da. Nagdigos ka, nagsukatak, mat. Asino kada kayo, ti sana nagdigos ka nagsukat. Si Kangay, Kapitan. Ay, kuha. Nagdigos ka, nagsukat ka kadimat. Apay adamagam kanyak ti kasta kagawan. Ngamen, si kansama ti susurutan dagiting ilaw. Umasidig ka man ka ba dong, takitaak man analaing day ta nakasabit, di tabadong apresyo na. Ay, kitwin na maray. Na, Kita mo na laing maray. na, 5,000 ti presyo na day ta t-shirt, mau. Ay, nakita man. Pay nagbalin 5,000 a pesos. Idinto ta 50 laang matimbaga ni Marito yang apresyo na. Di ka lata ka din agtagtagari maray. Kaya't mo asawan ni Nayunam iti 000 na. Sikrito talagang day ta. Na, nay. Ada nakalabaga sumungad. Nay, nimod ko arag. Da kayo lang nga ti kabalan na ti gumatang iti baro at isay. Ha? Imatang kamot iti baro a t-shirt, mau. Wan kagawad. Sigurado, sagsasangapulo lang day ta, kwarag. Why? Uray kitain nyo ti presyo na. Ito ti tagpres na. Mano day ta maray. Na, 10,000! Hey, nagado ti zero na ako naman. At pagpada kayo lang kanya uncle mo, pasikat. Tinulad mo mat ni Uncle mo, kwarog. Nalabaga mat day ta ginatang mo at t-shirt mo. Unanday, idol ko nga rod ni Uncle ka. Ken, dakdakkel day ta imbitin mo ang nakaisuratan ti presyo na. Karton ko naman. Na, sa nga 10,000 a pesos ti insurat mo. Ay, di kag dagdagari anday. Kinapudno na. Sagsasanga pulo lang day tao. Ay, apo, tultulada mo ni Uncle mo apasikat. Abay nga, kalat mo itong imaduting ilaw. Ay, sos. Si Mangpet gayam ni Uncle mo ang ngilngilawan dan. Gaputa saanin nga agdigdigos kan agsuksukat. Sos. Hay! Ay, una yun, aya. Hay! Ay, pabasulin dakmanay. Na, Di dakman kitaan iti kasta. ay, ingka agdigos inteng. No saan ka amapan, makaraman ka iti balunad ka. Ha! Day talag paspasikat ya mom. Kapitan ka pa'y magnarod. Ala, ingka agdigos! Kapitan, sabong-sabungan matanday ta suot mau, abadam. Ay, di man banang. Pinagdigos kan pinagsukat nakit din.
Nasaya at mo't kapitan, tapno saan da kan asurotan dagiting ilaw. Wala. Balo na tinak ni Banang. Nujak agtol na. Wala kapitan. At least, sino katam di nalabaga at t-shirt mo asaan ang nalablabaan? Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?